jalan yam jowai kala duno ya wei urat ba kabalang ubala sistem habun ki benta. Ufada Hilarius Lamari ulakladno nagani kaslapertai neka step kesanterik u Oktober 2004. Ufada Hilarius udai parish priest jongka Cathedral Parish Jowai uladairu unongpej ya kejalan yamba hadin balakladno Bishop Vincent Kempat berlongru kum Vicar General jongka jalan yam Jowai. Kum langdo so balai uladrei sabunjili ke parish hakeleng saudong jongka rilum kasi berjantia. Uladairu ulangdo bagi pajba ki ej bah kejinglong jongu kum ulangdo kapenjani ki paj rungai kabalang Katolik hakeleng saudong kat sebapai ki pajba agujukan mau ej ufada Hilarius bat ki kam ki ba uladrai kajingklanno jongu kalong kejingdu kabakrau ya kabalang kamtam ya kejalan yam Jowai ya kamet basa ufada Hilarius entep dan buram ha ka nyau tarik mentau benai ha kabakan sedang suada kamas bekut ya kapor shpo beje menstep haying meneba jong ke jalan yam Jowai wat but pat sa ke jing tap dan buram ya kemet besa jongu hau lum jing tap jong kabalang Katolik Jowai. Namah Kajisha Shikam Bhagavad